Ne znam gdje se plaća. Evo ovdje. Koliko dođe kolač? 2 po kolaču, 2 franka po 2 franka kolač. Da. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jesi plaća? Evo ovako, pozdravit ćemo ovu gospodu iz konzulata Hrvatskog i Bosanskog, Crnogojka koji su došli pa vam žele ovog put par riječi i pozdraviti vas. Izvolite gospodo. Moje ime je Boro Bronza, ja sam veleposlanik i imam sreću da sam ponovo na ovoj priredbi poslije tačno 7 godina jer sam po drugi put veleposlanik i tada sam već imao sreću učestvovati na ovoj manifestaciji koja je zaista vrlo posebna u kontekstu očuvanja i prezentacije kulturološkog nasljeđa Plehana, plehanskog kraja. Zaista je uživanje bilo gledati ove pjesme i igre i primijetio sam da su mnogi bili vrlo entuzijastični u kontekstu svojih igranja kola naročito. Zahvaljujem gospodinu Ivanu Tomiću s kojim evo sarađujem godinama na tom planu i želim vam dobru zabavu večeras. Hvala. Evo, ja bih se htio u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Švicarskoj, u Bernu, u ime veleposlanice Andreje Bekić, zahvaliti na vaše dolasku, zahvaliti gospodinu Tomiću na pozivu. Ovo je moja prva prilika biti ovdje. Evo, neću vas dugo gnjaviti sa govorom, želim vas sve lijepo pozdraviti u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske i želim vam ugodnu i dobru zabavu. Hvala. Čestitam Plehančanima na 30 godina pomoći ne samo Plehanu nego i drugima, jer kad odbijete vidite da su oni 1992. u tim teškim godinama osnovali svoju ovu udrugu i nastavili i dalje pomagati. Mene osobito sa Plehanom veže ne samo ta važnost Plehana u povijesti našeg hrvatskog naroda u Herceg Bosni, nego osobito jedan moj omiljeni profesor fra Filip Zubak, kojega sam ja kasnije, sve do njegove smrti, svake godine posjećivao, a mi smo imali jedno naše ljetno hodočašće baš na Plehan i Plehan mi je nekako i kao povjesničar, ne kao svećeniku u srcu, jer znam što se tamo događalo i što se još uvijek događa i zato vam čestitam. Premda ste mnogi morali napustiti to prekrasno područje, ali lijepo je da niste zaboravili. Sve ona meni, dobro što ja znam, srce moje lažem sebi, bolje kad sam sam. Srce moje lažem sebi, bolje kad sam sam.
i poručnici, autori, slanovci, mi smo oduševljeni sa ženskom kosom. Garavušo Barbara, ti si mene varala, ti si mene varala, kad si mi govorila, ti ćeš moja ili ničija, Garavušo Karava, ti si mene varala, ti ćeš moja ili ničija, Garavušo Karava, ti si mene varala. Joj, Ano, joj, Anica, Renan kišu vesel, ali joj! Moramo li jednog pismo na Matinsko zapevati? A nije bila ljepša curica, od tebe do ulice, ajde. Čini se da su lošine, zvijezde sve nama sjede, pokraji čarde trajna koljena, a nama pamet pobjegla. Moje male slatke čistnice, sve nisu veraje, a nije bilo ljepše curice, od tebe gorubice. Stipo je prvi put naš sponzor, ima jako dobru firmu u Švicarskoj, čovjek je iz Slavonije, ali podržava Posavnu. Hvala Stipi, jedan aplauz za Stipu.
prijatelje Baštalnati, uvijek i rado pozdravljamo zato što smo članovi tog kluba. Prijatelji Baštal su nam isto jako dobri sponzori bili. Hvala Buci, hvala prijateljima Anto Ankica Batilić, Tihomir Antunović, Tihomir Antunović je tu. Gura Gips, jel neko tu iz predstavništva firme Gura Gips? Jozo Aračić. Hvala im. Evo nek se pripremi Pero Radoša koji je tu. Matej Knežević. Matej nije tu, on je predstavnik CSS Verzikaruga. Hvala Mateju. Josip Radoš, predstavnik Alijans osiguranja. Hvala. Je li on tu? Nije? Da, poslije će on doći. Ok, hvala. Luka Perić. Luka Perić je koji je tu. Mate Katić, naš sponzor. Mate Katić. Evo ima još neki dolaze. Miro Ćorluka, di je Puljin? Dođi prijatelj. Miro naš, evo ima čast slika se s predstavnikom zajednice. To su jako kvalitetna vina koja predstavlja naš Mario Šimić. Mario je također sponsor bio naše ove cijele večeri i zato to najavljujem, znači možete poručiti bilo koje vino i dobiti na ispostavu na kućnu adresu. A ja mislim da je bolje uvijek da odemo kod njega i popijemo još tamo ima koja čaša uz. Ok, izvolite pa probajte, vina su jako dobra. Hvala svim gostima i sponzorima koji su nas večeras potpomogli. Hvala svima i ugodno večer i lijepo se provedi. A ovo moramo najaviti, to je znači kao što i mi sponzoriramo neke studente, naša zajednica, ja moram najaviti Fox koji sponzorira nekoliko studenta, isključivo živi od sponzora i vaših dolaska na zabave. Fox će napraviti 4.2. zabavu, znači u Arvangenu, kao i uvijek. I svi su dobro došli ko žele jednom sponzorirati, jer jako puno studenta plaćaju i imaju uvijek financijske probleme s tim. Nisam rekao, skoro sam tebe mali čekao. Nije život ko u knjigama, zato upamti ovo što govori, ovo je istina. Bilo je ratova i križnih puteva, baka je s djecom sama ostala. Moj stari jugu nije volio, sve što je imao, bio je nogomet, Hajduk i Dinamo.
svijeću zapali i on je nekad sina imao. Vukovar gorio, iz njeg se nikada nije vratio. Dobar večer, evo nas na plehanskoj večeri noći gdje smo zakoračili u ponoć, ali kažu neki bit će i do jutra. Imamo prvoga sugovornika pa ćemo se lijepo predstaviti. Gospodine. Ja sam Ivica Lončar i dolazim iz kanton Glarusa i došao sam 150 km zbog ovog koncerta i zbog Miroslava Škore ovdje. Veliki čovjek, velika duša, moram reći da je to jako lijepo ovdje odjeknulo, došlo je dosta naroda i to je ono najbitnije. Vi ga osobno poznajete, malo o njemu. Ja ga poznajem osobno i za mene najpošteniji čovjek, najpošteniji političar u Hrvatskoj. On je htio nešto da pokrene, ali imao je samo pogrešne ljude oko sebe i to je bilo to. Ali ja sam uz njega od početka kada je krenuo u kampanju, bio sam uz njega i ja ću uvijek ostati od njega. I da on bude išao i dalje u politiku, ja ću ga opet podržavati u svim za njegovim projektima. Lijepo je ovo čuti, da nas Škoro i dalje može veseliti u svakom pogledu, a tebi želimo još lijepu večer ovdje da se uz plehansku noć družimo do ranih jutarnjih sati. Tako će i biti, kad Miroslav prestane svirati, onda idemo tek pit. Hvala lijepo na ovom razgovoru. Hvala lijepo. Pričaju mi da si nevina i da si me uvijek lagala, a ja mislim neka dobro je, sve prolazi i to proći će. A ja mislim neka dobro je, sve prolazi i to proći će. Jer tebi dušo govorove, da po tuđe ideš prozore, oko mome ti ne dolazi, nit se kako moj prolazi. Oko mome ti ne ti si moja ljubav jedina i ko niko nije volio, pošto dušu tebe volio. Ti si moja tajna najveća, ti si moja ljubav jedina i ko niko nije volio, pošto dušu tebe volio.
sebe sponzora večerašnje večeri Plehanske noći. Gospodin se zove? Stipo Karadža. Stipo, što reći o ovoj noći Plehanskoj, kako ste vi se u njoj našli, kako vam je ona bila? Evo, još potrajat će to sigurno do jutarnjih sati, ali sigurno je veselo uz Škoru i ove naše ljude koji su ovdje to doprinili da bude tako prava fešta. Pa, fešta je stvarno lijepo organizirana, pogotovo za dijasporu, folklor, što treba održavati ovdje u Švicarskoj, a Škoro je šlag na tortu. Magnet. Magnet, da. Stvarno, sa Škorom se može i veseliti i pjevati naše pjesme. Kao sponzor nešto malo o vašoj firmi, kako sa firmom, što radite, gdje se krećete i u tom pogledu par riječi. Pa, bavimo se telekomunikacijama, to su optički kablovi, po njemački glasfaser kabl, radimo sve od inženjeringa do završnog projekta, bavimo se mobilijem, obiteljska firma, 3 sina su u firmi, 2 snaje. U Švicarskoj, u njemačkom dijelu Švicarske radimo od inženjeringa do polaganja kablova, do sastavljanja. Sa Hrvatskom nešto spojeno u tom pogledu, imate nakane ili ne? Pokušali smo na nešto pokrenuti, ali nije baš išlo. Nije. Možda nekim drugim putem će biti bolje, sigurno. Pa sad smo imali neki razgovor, bila je livanjska delegacija, pa smo nešto na tome pogledu pričali, dogovarali, možda nešto bude. Evo, hvala lijepo na sponzorstvu i svako vam dobro za buduće. Mi ćemo se malo poslikati, pa neka ostane i uspomena na ova lijepa druženja i Plehanskoj noći. Večeras je naša večer, večeras je vino pije, nek se igra, nek se piva, ko ne piva taj Bosanac nije. Večeras je naša večer, večeras se vino pije, nek se igra, nek se piva, ko ne piva taj Bosanac nije. Naš novi sugovornik u večerašnjoj Plehanskoj noći, sponzor, čovjek koji će nam se predstaviti. Dobro večer svima, vama i vašim gledateljima. Ivan Aračić, od malena mi je otac ovdje, član zajednice, tako da sam i ja isto član zajednice. Pomažemo jedni drugima, dosta sam radio za zajednicu, prije toga sad sam se malo povukao i tako da uvijek imaju moju potporu, bio to kao član, bio to kroz nekakvo sponzorstvo. Smatram da ovo lijepo rade i da održavaju te naše običaje i da je bitno imati ovakve zajednice ovdje u Švicarskoj. Par riječi o tvojoj firmi, čime se vi bavite? Ja se bavim sa osiguranjem, mi smo broker za osiguranja, ali isključivo firme savjetujemo, znači od 20-30 ljudi i više. I onda tu analiziramo njihove rizike i gledamo šta mogu osigurati, šta ne, šta je potrebno, šta nije. Već dulje vrijeme? 17 godina. Pa to je jako, jako puno. Dakle, evo ovako, nećemo duljiti. Mi vam želimo svako dobro. Hvala. Da budete i dalje uz naše ove lijepe krajeve, kao što je večeras Plehanska noć, pa za ostale, jer ljudi kažu oni, tamo budi gdje ti duša pripada, a to je najljepše. Znači, Ivica je uvijek bio zadovoljan. Ja znam da je on umoran, on radi, kod njega nema mirovanja. On će do jutra, dok se, evo čuje i pjesma Škoro pjeva, pa ćemo malo i sa Škorom. Ali Ivica, ja mislim da je fešta uspjela u potpunosti ono što je bilo i zamišljeno. Svakako. Svakako i hvala svima koji su došli i koji su nas podržali. Svakako moramo zahvaliti, to su posebno domaćicama koji su napravili kolače i donijeli, a ljudi koji su radili to naravno se ne plaća, plaća im je hvala, veliko hvala i još jednom im hvala. Pored mene je jedna sugovornica iz Minhera,
a ona će nam se predstaviti. Ovako, dobro večer, ja sam Tijana Oršolić, druga predsjednica KUD-a Posavina Minhen. Rodom sam iz Bosne, udata u Posavinu, naš KUD djeluje već 9 godina, na što smo jako ponosni. Kako je bio poziv iz Plehana? Bio je sigurno srdačan i velikog srca, je li tako? Poziv iz Plehana je bio jako veliki i srdačan, mi nismo već prvi put tu, mi smo već bili ovdje prije pandemije, dočekani smo jako srdačno, otvorenih ruku i svaki put ćemo rado ponovo doći, hvala im veliko na pozivu. Malo o vašem, što vi inače činite sa vašim KUD-om, šta igrate, koje su to igre i šta je to? Ovako, mi u našem KUD-u, znači prilično samo splet igara iz Bosanske Posavine, znači kod nas nema disco folk, samo šargija i violina. Ovo me sad udari malo u srce. Ja moram reći od kud sam ja, Gradina, Derventa, moja Posavina, ali lijepo je, doći ću ja do vas sigurno, a vama želim svako dobro i svaki put kad bude Plehan, dođite kod nas. Rado, odazvat ćemo se pozivu. Tamo gdje me srce tuče, za čim gine, zbog čeg tuče, što je drago oku moj, to se mjesto zove dom. To se mjesto zove dom. Miro je pored mene, Miro je osvirao večeras dobru gažu, moramo reći, moramo ga priupitati kako to bijaše na Plehanskoj noći. Mislim da je bilo jako dobro. Ja izvodim te svoje pjesme, pa onda ponekad naravno ne mogu konkurirati onima koji izvode pjesme i drugih izvođača i svakakve glazbene žanrove. Ja imam to što imam, međutim mislim da smo se i uz te pjesme koje sam ja napisao u zadnjih 30 godina dobro proveselili i evo zahvaljujem svima koji su došli večeras ovdje, zahvaljujem organizatoru, zahvaljujem i vama i sve naravno srdačno pozdravljam. Ja sam u stvari u iseljeništvu i sviram i jedno vrijeme sam i živio od 85. godine. Dakle, moja prva gaža je bila u Svani sa Slavonskim Bećarima, tamo negdje Fra Marinko Vukman je to organizirao oko Stuttgarta. I od onda do danas, pitajte Boga koliko sam ja puta kupovao i vinjete i dolazio i u Švicarsku, i Austriju, Njemačku, Australiju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu. Ja mislim da sam na neki način sa svojim pjesmama dotaknuo dušu ljudi koji su otišli iz svojih kuća i sada žive u inozemstvu. Mislim da je tome pridonio naravno i moj dobar orkestar, ne samo ja, da, tu je i jako dobri glazbenika. U zadnje vrijeme i taj moj sin svira sa mnom i čini mi se da u stvari više ljudi, posebice cura, dolazi zbog njega nego što dolazi zbog mene, ali na mladima svijet ostaje i meni je drago da je to tako. Mislim da smo u zadnjih godinu dana napravili nekoliko stvarno dobrih pjesama. Kad kažem mi, pritom mislim na Ivu Plivelića i mog sina. Uz ekipu. Da. To je znači ovo i ta Izdajnici heroji, to što srce želi. Ova zadnja sa Požeškog festivala da još jednu je pjesma koja ovako, kako bi se reklo, što bi vi to rekli, malo smrdi na hit, ali vidit ćemo, hoće li se primiti to. Kad budemo sljedeći put razgovarali, onda ćemo vidjeti je li to hit ili nije. Osjećam da se osjećaš kao doma, kad je ova publika i narod te ponese i ti nju, naravno, jel? Uz ove svoje predivne svirače, pa onda je to nešto prekrasno što se može desiti u jednoj noći. Pa naravno, ja sam toliko puta već bio u Švicarskoj da se u Švicarskoj osjećam kao kod kuće, zahvaljujući prije svega našim ljudima s kojima sam i prijatelji u nekakvim već kumovskim vezama, prijateljskim vezama. Kod Ivice sam bio i doma i ajmo biti otkriveni karata do kraja. I večeras je mene odveo na večeru u jedan lijepi restoran i hvala mu na tome. I drago mi je da sam došao u Švicarsku i da sam skužio da u Švicarskoj također ima teleće i jetrice. Itekako. Ali nije bilo češnjaka gore, tako da evo, možemo dobro. Da vidiš koliki sam ja odrastao ovdje u Švicarskoj. Ne, definitivno se osjećam ovdje jako dobro, želim zahvaljujući tim ljudima i rado ću ponovo doći, čim bude razloga, a ako i nema razloga, Ivice, ja ćemo doći. Sljedeće godine slavi 60 godina, pitaj ga malo o tome. Onda ćemo pripijeti. 60 godina jubileja, Ivice. Ima 40. Evo, Ivica, reci nešto o tome, pa uskoro će taj jubilej. Pa ne, jubilej. večer smo dogovorili
ja njega pratim već godinama. I ja njega obožavam i volim ga. Omiljeni pjevač i jedna od najpoštenijih osoba u Hrvatskoj što postoje, to sam malo prije isto tako rekao. I do večera smo dogovorili da jednostavno mi mora zapevati na mom 60. rođendanu, ako Bog da ga doživim. Iduće godine 11.8. u Zagrebu će on pjevati kod mene na mom rođendanu. Stvari, ako smijem reći, znači ti mene pratiš koliko dugo, već 30 godina, a ja tebe na godinu pratim cijeli dan. Da li mogu negdje biti ja tu između, ja bih volio da budem, pa ćemo 100% popratiti i sa mikrofonom. Još jednom hvala lijepo, Miro, svako dobro, Ivica, lijepu večer još jutro i naredni dolazak u Švicarsku. Hvala lijepo.